Siapa ini? Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam pada kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak lupa juga yang saya hormati ada ayahanda Umaratul Firdaus yang beliau sedang ke Mekah. Semoga keadaan beliau di sana diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang ke sini dijaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai acara hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Fatihah ini kita berdoa untuk dilancarkan acara ini dari awal hingga akhir dan tidak diberi kendala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan maulid yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Tabuati. Kepada mereka kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur Rasulillah wa rahmat yawmiya illa wa jami'al muslimin wa muslimat al-'alamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وعلى من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين الملائكة المقربين المصنفين المحدثين المفسرين المجتهدين وزمان شهدنا شرط القدر الجباني رضي الله عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد الذين عليهم ولا الضالين آمين. وسبح خصوصا بهم إلا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبلغ جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها فليبقى خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ شيخنا الإسلام على هؤلاء بسبب ولأجلهم أن الله يغفر لهم في الجنة ويعيد علينا ببركاته وأسرارهم وعلومهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا جميع حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدنيا والآخرة سالما بالدين والدنيا والآخرة ضارا بالدين والدنيا والآخرة خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبالجل والوالدين وللمؤمنين آمين. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم
لك شفاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك
ولنهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا رب صل على محمد أشرف بدر في القول أشرف يا يا رب صل على محمد أقرب داء يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورى باتقا وأسلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على أفضل من بالتقى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء يا رب محمد المطالبين قالوا على هذا النبي الهاشمي المطلبين الهاشمي المطلبين أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وفي وجودك ربه وإحسانه تعالى منه وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فارسل إليه مصر وخلقه وجل عبيده الرحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عالم الشهادات والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان صورة كاملة دارت في هيكل محمود فدارت بوجود أقناف الوجود وطرست ورد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قد بانتشار سروي القرب والساسع فله الحمد الذي لا تنسر أمره بتعداد
ولا يمل تقراره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإبداع صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلات وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ضرب في حسن على مقام ودنا في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما ازدلت بشرا كاملا يسيق الضلالا وهو من فوق بما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحارب التغني معاني الجنان ينتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتب الله من إله كريم بصرت آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا عاشق المصطفى أبشر بليل الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بليل الهدى قد رافق صفا صفا صفا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين ضرب وارودع هذا الحبيب على السماوات والأرض وما فيهن من ترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة من تبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فوق كل نور وغضب الحق خطبه على من نتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عند ولي امه انيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السمات الممدوده فحضر التوفيق العين سيده مريم وسيده اسيا وما هو من الحور العين بهم قسمه الله له من شر بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتبه الله على حضور وجود هذا المولود فانفرس
وصف الكمال بالنور عن عمود وبرز الحامد المقبول مذعنا لله بالتعليم والسجود ومحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama pembacaan maulid. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkan diberikan keberkahan dan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita sambut guru kita semuanya yang akan bawakan sambutan dan doa. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, orangnya ada hampir 300, yang jawab baru 25 ya. Belum semuanya jawab sah. Menjawab salam itu ada yang wajib, ada yang haram. Ya, ada yang wajib ketika kita mendengar orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib mendengar dan menjawab salam tersebut dengan jawaban yang paling baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mana salam yang haram? Ya, yang nggak boleh dijawab ketika kita sholat nih.
Ada orang lagi sholat, begitu habis at-tahiyat kan assalamualaikum, jangan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nggak usah dijawab. Ya, ibu nungguin orang sholat, kan dia salam boleh gue sautin, agak usah. Ya, tuh jadi ini ya, kalau diucapkan assalamualaikum bukan hanya di majelis, di rumah ada tamu assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang orangnya lagi tidur, ya, agak ada orangnya padahal tuh nyaut, ya Bu. Nah, jadi kalau ada yang mengucapkan salam, kita yang mendengarnya wajib menjawab, kecuali salamnya orang sholat. Jangan sekali-kali orang sholat salamnya dijawab, ya. Gomelin sama imamnya ntar. Orang jawabin orang salam, ya. Pohon salam di pinggir sumur, ya. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang ya. Mudah-mudahan panjang Sekali lagi kita ulang, mudah-mudahan yang jawab betul-betul maksimal dan betul-betul ini menjadi doa keselamatan dan juga keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Kudu dikasih iming-iming dulu, ya. Iming-iming apa? Supaya jawab salam biar panjang umur, ya. Iya, mudah-mudahan panjang umur, ya, sampai kiamat kurang seminggu. Iya, kalau sampai kiamat siapa yang bantuin kita, ya? Kalau kurang seminggu masih ada yang bantu mandiin, ya Bu. Ada yang bantu bungkus kapannya, ada yang bantu gotong ke kuburannya, ada yang bantu nguburin. Kalau mati sendiri-sendiri ntar, ya, orang udah pada mati kita pelongo, agak enak, ya. Jadi mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Jangan Bu, ya, ini aja udah susah kita hidup, ya, udah tua-tua banget, ya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun para alim ulama, wabil khusus yang sama kita cintai, guru kita Ustadz Ali yang tadi memimpin pembacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, serta Ananda Julian, serta Ananda tim Hadroh Rumah Umat Tombo Hati yang muda-muda, yang masih unyu-unyu, ya. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan, keselamatan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian keluarga besar Rumah Umat Tombo Hati, pimpinan, guru kita, saudara kita, sahabat kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Abdul Rafiq dan Firdaus beserta keluarga, ayahanda Pak Dedidi, Om Lukito, Om Galuh, serta para santri Rumah Umat Tombo Hati, ayahanda, ibunda, ibu-ibu, bapak-bapak yang mohon maaf tidak disebutkan satu-satu namanya dan gelarnya secara lengkap, karena kalau saya sebutin ntar sampai subuh, ya. Jadi nggak disebutin nggak apa-apa, ya. Ada Mbok Ano, yang ini, Bu ini, nggak usah disebutin. Intinya semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, dalam keadaan taat, dalam keadaan Allah ridho kepada kita, sehat walafiat, dan mudah-mudahan berpanjang umur, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin.
seluruh yang membantu ya bagian dapur nih jarang disebut. Ibu nggak pernah kenal kan mukanya kayak gimana ya, itu ada yang masak nggak jadi nasi begitu aja ya, emang kita tukang sulap ya. Jadi perlu dikasih salam sekali-kali yang masak, mudah-mudahan sehat selalu ya, berkah, selamat, panjang umur dunia akhiratnya ya, serta adik-adik, bapak security juga yang bantu tuh ya, kadang-kadang lupa kesebut yang di dapur karena kelihatan ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya sehat walafiat. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, setiap ada pengajian, setiap ada majelis, setiap ada pidato, ada ceramah, pasti diawali dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena yang pantas dipuji hanya Allah. Tidak ada yang pantas dipuji di muka bumi ini kecuali Allah. Tuh, yang pertama, model kayak kita jangan minta dipuji ya. Kita ini manusia biasa ya Bu, gak punya kekuatan apa-apa, dikasih pilek aja udah sedih, dikasih encok, rematik, asam urat udah ngeluh, apalagi kagak dikasih rezeki, gak dikasih duit ya, udah mukanya ditekuk ya. Kita nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa kita banggakan dari kita manusia ini. Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu ya kan Bu. Allah punya 99 asma, nama yang baik dan mulia. Sering diajarin Ayopik itu kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Zabbar, Mutakabbir, terus sampai 99. Itu nama-nama yang mulia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia, Allah Maha Mengkaruniakan rizki. Siapa semuanya? Allah. Maka dialah yang patut dan pantas untuk dipuji. Terus kedua, puji dan syukur. Kenapa harus bersyukur? Harus senantiasa bersyukur kepada Allah, Bu. Kenapa harus senantiasa bersyukur kepada Allah? Karena Allah yang menganugerahkan segala sesuatunya kepada kita. Bu, kadang-kadang kita suka lupa sama karunia Allah, sama anugerah Allah, sama apa saja yang Allah berikan kepada kita. Kita sering menganggap rezeki itu yang sifatnya materi ya. Ada tetangga bawa berkat nih, tadi gua pulang mulit gua berkat banyak banget, gua bagi lu nih 2, alhamdulillah. Suami pulang bawa duit nih, gajian nih ya, alhamdulillah. Ada KJP turun ya, begitu dicek keluar alhamdulillah. Ada sembako dari RT, ada pembagian beras alhamdulillah. Tapi anugerah yang Allah berikan setiap hari kita lupa, jarang ngucap alhamdulillah. Allah menganugerahkan apa saja sama ibu lupa, sering lalai. Coba mata ibu ya, orang kelilipan, dikucek-kucek matanya bengkak jadi gede ya, dibawa ke dokter mata. Begitu nyampe dokter mata, wah ini Pak, batunya udah masuk, harus diakalin, harus ada operasi. Berapa biayanya dokter? Ini 150 juta. Cuman gara-gara kelilipan, cuman gara-gara matanya bengkak.
Padahal dari kecil kita sampai umur 50 tahun kagak pernah itu operasi mata. Cuman sedikit gangguan mata gara-gara kemasukan pasir kecil, keluar duit 50 juta. Dibela-belain 150 juta. Dibela-belain Bu supaya tetap bisa ngeli. Artinya mata yang bisa melihat ini begitu berharganya, begitu mahalnya, dibela-belain untuk bisa melihat terus, dia keluarin duit buat operasi 150 juta. Bener gak? Bener. Orang pengen kelihatan cantik, ya kan? Rambutnya rontok, udah tegang dia. Ya Bu, ibu-ibu kalau rambutnya rontok, waduh gimana nih rambut rontok, ya kan? Beli macam-macam ya, hair tonic, obat penyubur rambut, ya kan? Segala macam dibeli supaya rambutnya tetap tumbuh. Padahal dari kecil kagak butuh begituan. Bu, kita hitung ya nikmat Allah dari kepala nih. Ini rambut ibu tumbuh nggak dari kecil? Tumbuh kan? Dari kecil lahir, ada rambutnya dikit, gak gembel kayak gini gak? Ya, kasihan bapaknya, emaknya pas mau potong rambut, kalau rambutnya udah gondrong, ya, bocah kecil rambutnya gondrong ribet. Begitu dicukur, ditimbang beratnya minta ampun, beli emasnya berat. Rambut kita ini dari kecil tumbuh, nih alis kita juga tumbuh. Kira-kira Bu, bayangin ya, rambut kita dari kecil setahun 2 tahun didiemin panjang nggak? Alis mata kita setahun 2 tahun didiemin panjang nggak? Nggak. Coba kalau seumpama alis tumbuhnya barang kayak rambut, repot nggak? Repot nggak? Seumpama Allah salah desain, ini rambut kita panjang terus alis ikut-ikutan panjang. Ya Allah Bu, mau kemarin ribet ya, rame belum itu? Ya, itu yang baca salawat Ustadz siapa sih, suaranya beda sama yang biasanya. Oh Ustadz Julia ya. Ribet kita kudu di apa namanya? Ya Allah. Tuh, Allah desain rambut kita tumbuh dengan alis kita tumbuh segitu-gitu aja udah terencana, nggak perlu ibu pesen. Ya kan? Betul nggak? Turun dikit dah. Nih, apa namanya bulu hidung? Ya. Panjang nggak dari kecil? Ini gitu-gitu aja kan? Coba kalau dia bisa gondrong kayak rambut, repot ntar makan soto. Ya, ada saringannya. Ribet ini tak ampun dah. Ya. Yang satu megang sendok, yang satu megang ini bulu hidung. Bu, kira-kira itu nikmat Allah bukan? Enggak dibikin repot. Ibu